Sweta bachchanin Aishwarya asoi chiat na video clip chu a viral le na sahle Aishwarya le ambisikate inkar boruakin thutharte chiamnei tolo lain Sweta bachchanin Aishwarya chungchang asoi na video hlui ero alar thar le khop mai he video hi coffee with karan sowa Sweta I in lan nakha ania ambisikale Aishwarya chungchang asoi na ani he clip hi Bollywood Fans Club le meme page 10 social media platform sang kumtam vak lo liam ta khan an share tunnu hian ngai ven a lo thar le zual hemi chungchang hi chu video masalama khan kan tarlan to wangin soi chun zomna kan nei don lo thung ani heti lai hian actor lar tak Wolverine tia kan hriat Hugh Jackman hian tum khat chu Mumbai a to chumin Aishwarya Rai hi a fak top thailo celebrity sa Tunlai hian news lama tunge lar tak kan ti chuan Aishwarya le Hugh Jackman te hi anni Aishwarya hi Ambani te in nei na achung te tel lova kalawangin alar a mitam takin abisekanen anin kara thalo niang ti tenan soya heti lai hian Hugh Jackman po Wolverine angin Deadpool le Wolverine movie ha te chang ani kumsani som pakhat khan Aishwarya Rai le Hugh Jackman hi stage an Londona FICCI Frame Festival niin Hugh Jackman hi anupui hlui Deborah Lee Furness nen India an ani Aishwarya hian Jackman chu cinema lama atholok ema wangin choi moina tan Ganesh Idol Award chu hlan ani Aishwarya Rai du omna hian Hugh Jackman hi ati azo ani bera film khur takin afak mai baka anupui chu afak tel ve bok ani athu soya X-Men star hian Aishwarya hi lom thur shila ti hian soi chun zomin Kovela actress Chelauber te zingamin in melchiat nirna hun amang don ti min shila kanupui ni donemo katiman ati Jackman hian mi pa smart takani thuasoya hei hi asoina chanchu tlarma bera anupui thut wang ti yin fiam thuina soi zui le bok ti hian soi chun zom zelin Deadpool le Wolverine star chuan Aishwarya hi actress Chelauber de zingami ti na soya masia nupui Deborah ai chuan adu omlo zok ti hin afiam thu zui ani Hugh Jackman hian FICCI chuan Mumbai an soma wang hian lom thua shila he khopui tlo hi alo suang to thin ti asoi bok Hugh Jackman fan club chuan video hi Instagram an share ani Aishwarya Rai hi a fans ta chau ni lo international star te pon Kovela me chechalo berte singa mi ani ti an pomtlang o me tun nai lok khan Kim Kardashian chuan Queen lalnu ti hialin akova chutiang bokin Australian actor Hugh Jackman po hian afak top thailo ani ber fan stand X-Men starin hetin khopa Aishwarya afak khi anlom ema anlom le zul na chu anupui Deborah mangeya afak ngam hi ani ti hian fans pakhat chuan Instagram azia Aishwarya ifaka wangin ama le fans ta thinlung chu inne khop mai ma sei nupui Aishwarya ma ifak ngam ero me chia zong thinlung inne thung ti hin azia ani pakhat dang lein una pa hian annu nen anin ti thiam lo na tur laka ama ain chan him ti angten aziak vele bok Hugh Jackman hian award show hian hunhlim tak amanga Shahrukh Khan le Vidya Balan tenen stage an lam ho nge ani Shahrukh Khan fans dik tak he kani My Name is Khan film phei khachu mu nom kati lutuk ti hin asoi Hugh Jackman le Deborah hi nikum September Khan kumsomni pariat anin nei nuin anin chen ani Deadpool le Wolverine movie release na Ryan Reynolds nen Hugh Jackman hi an mudun ani Aishwarya Rai le Aradhya Bachchan US atanga an lokir le nuwa Mumbai airport staff ten thla an lakpui na chu
alar hlea hei hi chan chu Abhishek a hmel hmuh tur a awm ve lo wang ani an nufa hian July thlai hol khan India chu sanin US a cholan hmanga tuna ero an lo kir le to hetia an chol hmang ho Mumbai airport an ron thleng hi airport staff te chuan thla an lo lak puya a viral ta ani Jaya bachchan kam chuak ngai thave leila Jaya bachchan Abhishek anu hian Aishwarya rai hi apasal Amitabhan mo angin ain ngai lo ti asoi Amitabh Bachchan le Aishwarya rai hi Abhishek anena anin nei ma tang dai toin Amitabh anen hian anin po sa to ti asoi Amitabh le Aishwarya hi film tlemte a an chang du na mohabbatein le ham kisi se kum na hin film ate an chang dun ane ti chuan Aishwarya hi an chung ko a han mo chi chuan Amitabhan mo angin ain thailo ati chu ain Jaya Bachchan hian Amitabhan anin chunga fanu angin alom lut jok ati Coffee with Karan sowa Jaya Bachchan chuan Amitabhan Aishwarya amu changa piangin ahlim em thina mo angin ain ngailo ati ya Aishwarya hi fanu angin ain thin jok ati Aishwarya amu rul hian afanu suetai ina lo ho ang thovin amu thin ti asoi Coffee with Karan so dang le apo Abhishekan anu le farnu chu afak le a anu pui chu mani in ang taktaka ngai theitura Aishwarya an siama wang hian kanu le Aishwarya po hi anin close le ati engkim an soidun thin ati bok meichia yin apasal in avoi khatlu na zamna le khoharna an nei thina nimasela he khoharna no kha theitu chu apasala no de hin Abhishek an soibok ane in chenna thuthang tam tak kara video pakhat ron viral aum lea chu chu Aishwarya apasala pa Amitabh Bachchan bula naw pangchhe dewa omlai chu ni Aishwarya khosak ji hi anaw panchet em awangin Amitabh Bachchan atunu aradi angleka omlo tur chuan ashil ane video a hian Aishwarya chu Amitabh bula auma rin lo dewin Aishwarya hi Amitabh lam hoi chuan a out of ka ama hi a thaber ti in apa chu akua ama ero chu Amitabhan Aishwarya chu aradi ang hian omsu aloti ane ole khangte kha tunthuma video viral le Abhishek le Aishwarya kara viral thang kan talan theite chunia chanchin thar danga omle ni chuan update kan ron tumzel don ane